Ukertong monlang jong ke Regional Democratic Alliance RDA ke berkentup ia keseng United Democratic Party UDP, mat keseng Hill State People Democratic Party HSPDP, ubak Robert June Kharjarin, uban ia aireng hakani ke election MP na Shillong Parliamentary Seat, mentara sengi ulas dangi ke jinglek ban ia lap election ke jong u, na ke constituency ke jong u, ke balong ke jaka ke bu usyong usa, ban pensengau syikipat ba ia ke thong bat ia ke nongrim ke jong u kum usam larang ba. Ubak Robert June ulas dangai kini kejungyalap election haki lai teli gejaka kata hayau maukan pendeng umsau hayau rang belang bat ha jaran Southwest Khasi Hills District. Hakani kejingle yalap election ubak Robert June Kharjarin lawan bansen ran lang de kiri orang ba jong ka RDA ki bakentup na kaseng UDP bat HSPDP harengkat ki pai ba nong syong snong jong ka than ki belawan ban sengap ikinia ki jutang ki ba ubak Robert June udan ban pensengau syaki pai ba. Robert June Kharjarin uyeng banyele direct election MP sedang dak MDC bat sedang dak MLA. Kejubab ke basai ke pengakwa ban jubab akan ke por ke bamta kalong kani para ribe. Kum unong ngalam sen balang. Nilayeng ya ke bendawa ya shibun ba ki an yadari. Ya shibun ba ki an kentiuri. Ya shibun ba ki mat ki jura naka sorkar, naka wai kapor, saka wai kapor, hakaban yada, yalah kejong kariba kajak pendeu, hakaban penek pensa, ya kasnap kerpang, ya kariti ke dustur kejongi, bat ban kentiuru, ya kariba kajak pendeu jongi, naka wai kapor, saka wai kapor, kita barok, kibangila dawa, kisa teng, hang ti hapo dorbar ba ha parlemen. Kalau long tik, kong itu kapor. Kabangadang kena masa liput ikikni nibe itu kiselenai hawa rilang lada pimpen up musari sep a kejing trai sitom kejongi kum kinong alam seng bahalang ni dawa KLP ka sorkar na khalia po joka hapo ka sorkar na khalia ha kejing alam joka MDA wei kapas ya ka resolution ban pentrai kam ya KLP andala phak saus nem sakut antai po parlimen sakut ke sorkar India kelempoi sisi. Idawa berpenuh yang ketin kasih berketin garo haka kredit ke bapra jong gariti penyak terekam jong ke sorkar India kelempoi sano-sano. Lalu yaki menga bat pengilang baro hadu deliru kelempoi sano-sano. Nikang nyisuasan nyisuo pangnop ya kata kecing sa aleben jong kibriu kejongi kibasa athan border kibun ba kinong rongbang kibun ba kinong than maram kijongi kibasa atau ke border ngada kendu aki hapor banglik gisit habakut omdon utau MP wanong ya ka sorkar India bapenbet no yo pun usam jongi ni dawa bat ai la kejong kata ka kadet bangindot la kejong ki IPS ki IS ki IFS ngimtre chu penyadon benta bat ka sorkar asam mari layo ala kajong ke celah lada ki wei ki celah ki bakam rit bandangi ke layo ala kajong ke kadet ni ki bakam he paling ngim yo ke taru klempoi sono nila dawa badai pen klan ya kesip syudur klan ba ki dorbar trairi ki jongi ki scam ki dorbar hima ki dorbar rat ki dorbar slum ki dorbar kur ki scam ni dawa ya karoi kapar lembang kata ka direct funding Laya try sitam ki ambisi badan burom. Laya try sitam lakot meeting lagi pau sin. Mangi kisen balang ru laya dan bentalang. Ya kaban pak eta ki suggestion. Sate hanong ba dali ba ban penrong ya kita. Hakaban pen klan ban penjanai ya kaset cedul omdon. Kita kinong ya raplem. Ki ban keren hate ipo dor hate ipo dali. Anda ngalaperkat sani bahaya kini gege baro. Anda ngalah persyong nong rimbhai kini gigi baro ngalarai bakamper wat larang ampat lom kumu MLA lani komdisi habang ayo ya kijing jom gajai penriu kidan napo parlemen ngahap ban persyang ngahap ban yakun bang haban lek hakata kabakum gajai penriu gajongi kijing jom gajai penriu gajongi kisok kerdok bat ngadon gajing kerben ke baskem bat ngadon gajing nget ke baskem balemba gajing aibor gajong blai no bu no kau lemba gajing kersan gajong piwe pawe nan la ban sait hangte yo po parlemen ban pentikna bakita ki mat ki jura ki balate la khom ya gari ba gajap de gajongi labon pun snem gin la ban pen urlong ya
bahaya ke history keseng rulum kam sem lasakut tang khanapara nyilapa eu bin oping ulapoi hepo dor barba deli kiseng rulum kiladai ke sur ke basawa sipor hangtai hepo dor ba deli ngim sem lasakut tang hepo khanapara ngim dei bangklet la ke jong history u professor Gigi Swell wat lai la khon kum komon sambor la kersan ne udah kiseng rulum bat ondei tang ba ula job sistem ula job arsen buat ulara aru ya kanam ke buram jong ke jem riu ula bat ya kardan deputy speaker jong ke Lok Sabha ngim dei bangklet ya kata kedai tang ki khana pun pensiong nongrim halor ki jing sisa keladan ki brio ki bong bakin le ayu kita ki sem riulum hapok parlimen ke jing keli ke ba mangabat mapi nyinia keli ke lomba nyi em ha ke jela ayu mentah hatau ngidang dan ha ke jela asam Nilayo lah kajong kajela, bat hatau kamdei kajing sisa, bang iyo ya kami kelia, nak kajing ki jong ke APHLC bat HSPDP. Hatau kita kini parti ritor kini ki parti rulung. Hakapot baka sarkar, kapenkut burung. Ya kitu kinong ya ki Hill State, ya kitu kinong hisipai, kitu ki volunteer ki Hill State. Kat dongot piyok parti ritor, jam kendai pau kendai, poin kendai persen, kini ki parti rilum ki bayo awat banyak ki. Ya kata ke Hill State. Nilala kum kiseng rulum ban penkongo ya ka andira kanhi ban ayani ya ka jela ladang ipa do beri babiang menta nget ya ka nila ban penkongo sai senpat ya ka sorka beli ban ayani ka LP ban ayani put sama biang ban ay ya ka keten kasih ke jom ya kedit ke bapra ban ay ya kata ka schedule ke bobit ke bibiang tenang bang mangi nila ban yada ya ke riti ke dustur ke jom ngasai jom bapin pa pun mempencanai ya kesensyar. Kumbong orang ba, lada kuat, baka sensyar ka khadar ka jongi kan khut, penting kenang iyo ya ki an, ki kanun ki bobiang. Batumno ngin wanra ya kata ka sensyar ka khadar bakut, kamdai ka kamram jonga ban pisar, mono bamtu, kamdai ka kamram ka jonga ban sukenok bam sablut ya barok, klem saki satar Ka kamram ka jonga kalong bangan peni da kanuksa. Ngin peni da kinuksa ban warra ya kesensyar kedu bat ka kularang ba kabangan kula rahmat jongpi ban rahmat jong beri ni otrep ngan sedang daladi ban warra ya kesensyar kadar bakut bat kata kalong bahaman ki distrik lada dei bangajob ngan bu ya kata ka monitoring committee bat hakane ka monitoring committee para rabi anom dan beri sarkar weiru endon da kinong alam niam endon da kinong alam snong endon da kinong yalam sen pahlang bat kiru pajba kibayo ya kanam ka burom kini kin trekam light load kin monitor lani kin kemik niya ya baro ki piskim ke bangangan sa pentreka dai kini ke ban sabutin la fitrai bahan mitai ki kontraktor dai kini ke ban sabutin la kasnong lani karak ada ka himal lani mono bayo skim kin trai bahan bat la hanta kam kuchu la kita ki breu ki bayo jing shandia na ke imlang kasalang kim la shu ban monitor tikin kenok tangan la se ban marui ban khut ka ya ka sensyar khadar hap ya trilang